The one who abides in me and I in him, that one enable it is withheld. May God add his blessing for your grace upon us. Thank you for all the blessings that we have to be in close union, intimate relationship with Jesus who sent us. Otherwise, let us pray. O God, our Heavenly Father, we are very, very thankful for this privilege that you have given us today here to worship and glorify your holy name. In this worship, we bring our offerings. O God, we do pray, please accept and sanctify it so that we can use it wherever to extend your kingdom and your holy name. Kajingu bat kaburam ru ni ai seme atrai ublei bokpa ujongi bhabreng namar kani ka kabu kebamemra penyo yangi bangin dan lang hagani ka jaka ban sekri bat ban pendan buram jika kerteng kebakrau ka jome yes ngungu yami ablei wat habdeng kijeng pentut bat kijeng penwetru mem selai no eki kon ki jome ki bawan hen ka por bangin yo ikban syakri laduk yami hagani ka kleman kajengu bat kaburam ru ya sebe truai nagban gani ka por hakaba ngila wat ngila walam ru ya kini kijeng ai sakap kam ka jome lagi long ki bat ret ni bat krau tu penken tang yaki Baca kanu ke benta bani peran tam yaki kin long na ke benta ke buram ke jome ken ableng tu terkuru ya kini ke por ke barangsa ag bangin sio singo ya ke kubor limbau sekri ujome Reverend dear soklet atwa nyet kam ke baro ke bagi mansami no na ke sentur ke jumbu kan long ke bamehi melam me kren ni baju try wat sya yang niru bangin mitli na kani jaka to ai ba men pendap yang kidonu jungi lingba ka tin ka jome ken kenang ka bagi le pai nang ni long chi sya ki pre ke ba dap ka jing kmen ba ki ba dap ru na ka jing termen lingba ka jing ye ku bagi hing lang ye ha me ken go try pediang ye ka bangu ba ka jing dwan jong ki sakri ki kon ki jome ka por Namar kini baro ni dem ingo ipan haga kerteng gedung truai bat unong peniem tinggi jespres menta bat halakar taru amen.